Ka buram berkecing ro paro kalong suplay hani chan mit pamta ngai play pi paro ki prabengej ki bela iPad nga sa sin gani kalat manganya sam na tin chong play hani ka por pamta ngai play pi baro ha kerteng ka bathyang ber ka bakrau tam e chong Jesus Christ hani ka por ngakwa benginia Pele cimut lang bat nga kindiat na tin chong blay na ka gospel Matius nong ka baar dekat ka peningkong hadu ka dekat ka bakat ar tabang anum pulisu ini ki dekat baro pietip bakini ki dekat ye thu ingi sepang kita ki riu start narimi ingi ki riu start narimi ingi te shop ni chu chu saprang ni ka por munta tuin pendam lang ha kecing duai Kuk pa chungi bahab neng long ka bukhui ka kerteng ka chong me wan ka hima ka chong me long ka mon ka chong me hakando kum bahab neng trabi i ni ka por ni klip mat shwa bangin ya pet na tin ka chong me shapang kini ki riu start ha ka por ka ba me ma wan ban long briu shakani ka prithei irap ingi ka pap i bangin la ban snothu ba kumnu kini ki chikai la ban yo na kini ki riu start nari mingi try melong memet blay bet melong me utra ngamlong ai ko pap i ini kapor ringa supen red bet supen dam bet ya kecing penyat kecong me tu keren me ini kapor ko pap i yakni ngapa no bukti tang bakrau berbodon bot tam e kecong Jesus Christ ndu mentas bom cukut ru amen Marsen 1 us benai Desember Marsen 1 benai Desember Kali air kriat kesedang ban be bat ringkat kali air kriat kali air cinkmen jong ke Christmas su kawan ngangit baru pitip ya kata kamtam hakini kipor ki bangiya ning ba kipor ki ba kipor ki ba dum tlu kipor ki ba cincar balese ngalabot nong amdan su kipor ki ban kham cincar ha cik em chongi ban yakini kipor ki ba mentah Hari ke Christmas pat kawan kum kata kecing ai cing kermen ya kecing em keconga ya kecing em kecong pi kecing kemen hakapor ke bas ngosi kecing kermen hakapor ke badum tliu satang sanski talasi thoding si yo ban rakhi om tang mangi ri baro ko ek prthei kinya rakhi kata kecing wan long briu kecong Jesus Christ shangni ke prthei berhani kapor pat ngakwa ban pelej swai kecing mut kecong pi syakali ni kelnong ke baar ke betu ingi syapang kini ki riu start nari mingi syakali kelnong ke baar ke betu ingi syapang kini ki riu start nari mingi hagini ki dayo bla lej no hakapor bang apen krek kini kecing kren long bang apuli ter syapang kata kecing luan long briu kecong Jesus Christ nong beningkong nong kata ter dah apa poi hakani ka ki riu start syari mingi nari mingi kapel ngok yang ah keba om idan cing ya dei ai ru em ke berkat keconga om idan kanu cing ya dei ke berkat keconga I kumbau ni Matius usu thok la ka thok I kumbau mdan kanu kata cing ya dei da nai thoru ke berkat keconga dan nai thoru spang congki biang hi tambah Matius ai hadu khat ar liki dekat ban batai spang kini ki riu start nari mingi Batai sepang kiri ustan hari ini. Bat habang apuli bah, wang apule cimut bah, ngasem bakini kiri ustan hari ini peman kidan sibun kecing hikai, nampak kecing em keconga, nampak kecing em kecong pi. Kapaning kong, kabangin yetu, kabang aqua banbu kecing kelih ni kecan mit bumta. Hatu piru pilong em kiri ustan. Hatu piru pilong em kiri ustan. Kini kiri ustad darang yepet kam banyak kendiat lakot ikini kiri ustad haga kentin krik batan rai cong Matius hangni ka kentin Markus ndan lu bong bakari ka kentin Makoy andre dagi puat bhapat haga kentin pareng pat ki ong ikini kentin Majai M-A-G-I Majai tiada bakunta kabamwa kabandangi buat susu ikcingmut cokini pat Majai kamut kau ni kentin magic, yani magician kinong le bertong
Hari kecing mut congki pat kamut kumta. Kini kirustan loong bakidei nari mingi. Kidei nari mingi. Nari mingi cong kari Jerusalem, cong kari Israel tu kapor. Dan ki Bible scholars ni kita ki Bible ki ustad Bible ki boong emat kani kari mingi kathau ya kata kahima Persia kabadon hakatu kapor. Dan patru ki bangayok ban pulih. Dan patru ki bayok ban pulih ba kini ki ustad nari mingi kidei na kini kari than India chungi. Tama umdei pat ke India hakatu kapor. Empat kot India hakatu kapor chongki. Dan ki boong ba kini ki ustad ki ya lenti hadu arsnem ban shem yu tau cisu. Dan par ki boong ba ki ya lenti tang mai teyoru umta ter. Rei kai ka bang akwa ban yo ek chingmut chupi ni chan mit umta kalong ka dei ka ba wei unong yalap uong. Baru tau nong yalap uong ba ka dei ka ba kraw. Ka ba kini ki ustad ki le ban shem yu cisu. Ka dei ka ba kraw ka ba kariu kini ki ustad ki le ban shem yu cisu. Pada kidai sishan akan ni kari India berkat mapise. Nane nari India syadu sete syari Jerusalem syari Israel kalong ke becengai bah. 4 don lingsun 4 don rel hatu kapor. Berkat ki ya kita kecingat lenti ke becengai bah ban syam yu Yesus Kristus. Mana tak ada ke punlong ya uwei uni urius ya uwei unong ya lapot ong bakadei ke bakrau ke bakini kirus tak le ban syam ya Yesus Kristus. Ban syam yu Yesus Kristus. Kini kiri ustad, lakot eki kiri ustad, namar baki dei kiri ustad, kidei kiri pule, dan kibu ong ba udei uni Daniel uba dei uba pen introduce dan uta uba pen long ya kini kiri ustad, tu kapor ban pule ke khotbah ni ke Bible. Bara kecing pule bang kecing pule punya kecing ya kani ke Bible kisam ken, hacing ken nong kapa, hacing ken nong kapa arp sound khot nyo punyu i. Siapa yang tahu klur ban mi na klur ban mi nari Israel. Balai saya kerja berkat jangan amar bakar kita dulu ki research ni ki Bible scholars ki ong bakine ki ustad kidai kita kiba pulih bhai ki med peneng ki astrology. Ma kiba tip bha ya ka kompet ya kan ki peneng ya ki ya ka cinglong cong ki klur ka cinglong cong ubnai ki cinglong cong ka sngi bukum ta ter. Bara kecil berkat jong ashmel ese kidang hakawai kami kidang pej bha kidang pej dah bagi kidang pej keluar ki inu keluar uba pela unu keluar uba pela namar bagi dei pat kiri pulih kitip unu keluar uba pela utau keluar jong tau mesaya uban sawan ban mar ta kada mas tip kumta ki krek la katum katam jong ki sedang kita kecingnya inti kecongki ban lej wat yu ni ban bud yu tau keluar ban yai kita kecingnya inti ke becengai lingba kata kecing shit lingba kata kecing kriat lingba ka berngasu tharai namar baki bud yu keluar kema ki yai du por mit mensengi pat yu keluar teh kat nu kecing cencar kalong iki hari kile pat ke pakrau ban syam ken ya Yesus Kristus. Kadai ke bakrau ke baki kile. Ban syam ya Yesus Kristus. Ban kwa ke ban bu cingkeli ne chan bit umta ta chong phiru kucu. Hatu pilong em phiru kiri ustad. Hatu pilong em phiru kiri ustad. Haka ba phi phin le ke bakrau nam tau Yesus Kristus. Kumba kini ki e la chong ki kam cham chuki kumba kini ki e la chong kasnong ke chong ki sedang ban mas ni iu keluar ki buat utau keluar ban wat ken yu Yesus Kristus atau hirpi kloin em hoi usnam uba cencar berogoi ke pertai renga stangkan nu kat ni tayong la yo usnam betmai masuk kwa ban kili adu pi kloin em ban le ke bakrau nam tau Yesus Kristus Aunus nam batamai. Kum kini kiri ustad. Nama tak kuteng cung. Lesi ngingim don kamuat su Yesus Kristus kembawat kini kiri ustad syari Bethlehem. Hari lesi ngipat ni don kam ban ra Yesus Kristus syak berthei. Ban don kam ban ra cing sai cung Yesus Kristus syak berthei. Hatu ingkloin em ban le kata ke bakrau ban ra Yesus Kristus syak berthei ban yalap yo gospel ban ra susu ikalama gospel jong aceng pen em jong Yesus Kristus
Kaba dalam ia page susu. Kaba penlong ia kini kiri ustad ban bod yu Yesus Kristus ban wat yu Yesus Kristus kadi uniu keluar. Denum dena. Tada untan uniu keluar kan nam penlong ia kini bikin wat yu Yesus Kristus. Tada uniu keluar ubat tensan tensan yang per hantai tensan ya per nak kui pat kicak keluar. Ini kiri ustad ngatrai kinum wat yu Yesus Kristus. Pi ublay upendan kam daw tau keluar ban kering yang kiri ustad sa Yesus Kristus. Reha kini kisni pad ublay upendan kam su daki keluar. Upendan kam ken daki bangit. Kum ki keluar ban tensan. Ya kecing sayang cung Yesus Kristus ha kani ke perthai ke badum. Kum bangala ong mene bakane ke perthai ke bagi em kani ke perthai ke peladum. Ke pelak nang dum tu ke nang let ngai nang mi ki por kisni kata nang dum. Bat kani ka perthai ke bat kani ke ka por ke ublay wa bam penan kam ya ki bangit. Penan kam yang ai pi bangit kum kita ki keluar ban tensan. Ha kini kisni pakatu. Ha ni kisni pakatu. Ngimla ban len para bangit. Badai lengba kum kita ki keluar ki cim ki congi. Ba penlong yang ai pi ru bangin bot Yesus Kristus. Ha ki cim ki conga ide ipang imei badi khalut. Ikhalut nami i hang ni tambah ikhalut imei pa bi khalut ki ba pelong yang akum kita ki betensan ya ka buram ko Yesus Kristus ka cing ko conga ka ba pelong yang aban terang yu Kristus ka ba pelong yang aban wat yu Yesus Kristus para ka cu ru kom ru ublei kwa pran kam yang ai phi nam ta ki weipan nam ta ki weipat ki pran kam ken yu Yesus Kristus hatu pinlong kiri ustad ambu biang ka cing kali ka ba hatu pinlong kiri ustad. Hatu pinlong kiri ustad. Haka ba piru pinten sanya ke buram mo chung Yesus Kristus sekwe. Kenang ba kiwe ru ndah ba kiyo kata ka cing sai chung Yesus Kristus haka cing mo chung pi. Cing chung pi kiru ki kwa ke man bud ke ya Yesus Kristus. Dia dah pulih susu ya ke balai pal dah pulih susu ya kini ka story sepang kini kiri ustad. Ndah ba kil apoi po Jerusalem. Ka common sense chongki lani kata ka jing sngothu ka chongki tadi mangama phir kumchu inle kumchu ikembale kini haba ki wat yu kun siem dema ki le chwa pamban hano hayeng chong u herod hayeng siem ki kali shano ken utau kun siem ubalakha tu herod gendet threat unu herod gendet threat ong kumnum ta I ka jing berkhat chongki ha ka jing suthu chunga kini ki rustat ki bakla kendet balai ki bakla kendet amar baki ki wadi Yesus Kristus ha kacaka ke baki ki bakla ki wadi Yesus Kristus ha kata kacaka ke baki ki perkhat ha kecik perkhat priu cho ki kin syam yu rekim syam yu Yesus Kristus kim syam yu Yesus Kristus ha po yeng siem reki syam pemban yu Yesus Kristus ha po sing oi syam pemban yu Yesus Kristus ha po sem kimran re wat la kamlong kumbaki ki kwa bakan long wat la kamlong habaki syam yu Yesus Kristus kim syam kumbaki ki skodai ban syam yu Yesus Kristus re go sotunat iki de pipet masun syam yu Yesus Kristus kidam berkimani Yesus Kristus kidam berkimani yu Yesus Kristus kim syam yu Yesus Kristus hakata ka baki ki skodai ban syam syam hakacaka ka bomdai re wat la kataru kidam berkimani Yesus Kristus Pi suadang kam kena ngisi ya ai kad Christmas barabor iwe si para nang teng si para arkmi si bakha kum ta ter ni ai kad Christmas berhakikat Christmas tudan itu idur jong cisu sung ot berki mar belang kisem belang berkata ter ki masih ta ter ki kulai masih ibha cingkhoj itu hai tu idur cingkhoj itu ga semrat cingkhoj anta hadur Tadi berkat mapi terai kalong syak tas. Kesemran, kamlong kumta. Hakapor tu cisuli kisemra kisuti. Yo lu untuk syuti stay kum katlio. Kum krem. Iset ya kimrat krem. Ba kecing capok kadon. Kecing sma kadon. Ki plang ini kadon hendrai hagata kacaka. Haba kisem Yesus Kristus. Haba kisem Yesus Kristus ki ai ya kecing mani. Ya Yesus Kristus. Atau piru pinong kirustan. Hanus nyam banwan. Lesi
ya bet kumbangi ngi kwa ya bet kapor kumbangi ngi kwa bakan long hanre ha kanu kapor kumbangi ngi ya ing baru ngin ai ki syakri ke babha tam ken ya uji Yesus kumbalong kini kiri ustad kumbalong kini kiri ustad nang ta susu ngi om tang baki syakri kini kiri ustad tapi pulih teter om tang baki syakri kini kiri ustad ya ki ya uni uji Yesus hari kila umur kini kiri ustad ndah haba kila syam uji Yesus ndah haba kila syakri kila mani dem uji Yesus ki ai ching ai sobha ki chong ya uji Yesus ki ai ching ai sobha ki chong ki ya uji Yesus Bon sin kini Christmas ko ade kata tin paring ki season of gift ini kata ka por chong ching ai smo bha barnga i bon bha khatam sesor ki ai bha iwe ai Christmas gift bateng hakadi ching ai Christmas gift para brio ngi klet no ban ai ke gift chong i uble teng hakadi ching ai para gift ya para brio hemmen ai para ai hemmen ki para marchan ki ai para marchan ta ter hakane ki cing ai kif iwe ngiklet no pat padan kam yang ai khiru ban ai kif yo Yesus Kristus kumba kini ki ai kata ka ki kif ru ka ai kini ki briru da ai ki kif ki barem dor ba am tang kumta ki kif ru ki badan cingmut ki ba kini ki ustad ki ai ka ksir kamir bar ki cing ubi ka ksir ka de ki cing ai usiem Katau kecing ai usiem, namar ki suthu boneu khulung walau red kemnir udai usiem siem utra kitra. Kamir kadai kecing ai kinong yap. Haga por chong cisu, haga por chong cuki yagi bayap sita da kamir kumta ter. Sikelan da kamir. Barkini barki suthu teh baki ai kini kamir kumni ki suthu ba uneu cisu kris uneu khon siem utra kitra. Une ken un salong uta khon lang brot chung blai uban sayap. Namta kipop kicongi namta kipop pag khadu pergi ai kata kecing ubi ki ai kecing ubi par kade kecing ai uling do mar uni unong ya saj congi ubani se saj namta congi ha ket cong pa ki ai kecing ai ru ke badan cingmut ru ata atu pilong nem ki rusta pad hakane ke Christmas bapin om ai kecing ai so tang para brio Reba pin ai chung ai subha chung pi ke su ublei kwa ba pin ai ki ublei kwa ai tli na ki emu chung pi kumba kini ki rustat ki ai lai tli ki manga ma phir mi don kamban ai kris lai tli ki waning kong ke chung emu chung ni chung mo chung khat chung ni bangin u da ka por kaman sim chung ni ke chung emu chung ni kita ki lai tli ki ki ba kris kwa nam ta chung emu chung nam ta chung emu chung ni Rum nong bakar ar, bangin IT lah cong kamet kecungi, bangin IT lah cong kamen sim kecungi, bangin IT lah cong cuma berkat kecungi. Kita ken, kiba ublei, ukwa ken hari Christmas bepin ai namta kecung Om ndak haba uniu Herod ukip ya kini kilu start sipang kata kecing kai uci Yesus ya kecing kai uci Yesus. Ula kren ula trik yaki nani ula penbi yaki pakinuan ya thu ya rimaki pat nda baki asyam uci Yesus nda ki mud balik no lai pen ipa yaki bakim de balik ya thu Herod kimde balik ya thu Herod baki de ben ya no pat nakawai pat kalenti dari pipet ban ya no pat nakawai pat kalenti kacu berkat conga Kini kilu start kide ki brio ki bera start sisa. Ki start sisa balai namar ba kim sngap teh ye kecing kren kecong Herod. Kim sngap ye kecing kren kecong brio. Te ki sngap ye kecing maham kecong blai. Kim sngap ye kecing kren kecong Herod. Lada ngap berkat manga cu berkat conga. Lada kini kiru start kile kren nani kile jathu ya kata ya uci syafang uci Yesus hau Herod. Kincin talayo kusnam no Herod. Kincin talayo lesi kilap yo keksiar kerupa kumta ter. No Herod. Baki wan ya tu te u spang taus iem. Hare em. Badak baki le kumta da baki ya lengba le baki ya da ko ipat kalenti da baki shet syukur u Herod ki bu ila chong kecing em chong ki ha kata kecing sir
Ani hak takaris. Balai nama palara Herod usiam yaki baki siat cukore unu Herod erang ba. Un penyap yaki. Kibola cong cingem cong ki haka. Hakaris ong tinong we. Haka cing sedir mensim. Lewat lah kataru. Ki kok ngu ya ketien cong blay om ya ketien cong briu. Cong briu. Kilai kiri ustad. Hatu piru pinong em kiri ustad hanus nam upanwan. Haka bapi pin sengap om ya kicing keren kicong kapertei. Om ya kicing keren cong briu. Pin sengap ya kicing keren kicong blay. Om pin sengap ya kicing keren kicong briu. Pin sengap ya kicing keren kicong blay. Tapi sengap ya kicing keren kicong briu play tang tibi kicong pise. Coronavirus kicing mek ding seta. Kecing yap tem seta, pisngap kecing sniu sudah. Reka Bible ko ong ucisu ong nu ong. Wat ki kus lai pina do nut chong pi. Tungai jahu kupa chunga tungai jah ngaru. Sengap yu Yesus Kristus sakum kini kipor. Sengap ya tien kecong play kumba kini kirustad ki sengap. Nang tak kidon lu kiwepat kirustad akan di kajing tu kana. Bakta kiri ustad ani kecil tu khana gede kita ki da pipet na khot banyo nda kum tahu Herod apa ulah kli cacai kita kiri ustad ulah kli biang ya ka ayam bak kapor em na khot ke basan nda khot ke basau ti habau la lum lang ya girang ba leng dok baro bad ki nong tho upai ba ulah kli ki hangnu ba on khai ukris tikle tu abet lehem judiak I omtang kini ki batip ban khai ukris Om tang kini kiri ustad nari bingi bawan na cengai ki batip ban khai uci Yesus. Hari kini kirang baleng do aku tu kapor. Kini kirang baleng do kini kinong thor kitip. Bayo Kristus kang habet lehem tu dia. Tambah kini kiwe kirang baleng do kini kinong thor pat. Kim wan uci Yesus. Kim wan uci Yesus. Pi kawai ni pedeng cinglong ka ba. Ka khadu ni jan minta ka bang akwa ba pinyo ek cimut kalong. Nga ong ya kini kibriu bakidai kiri ustad namar ba om namar bakidon ya kata kacing nang kacing start bakan capertei kicongki rela khot ya kiri ustad haka Bible namar bakiwat kenyuble kiwat kenyuble kiwat Yesus Kristus kini kiwi pat kirang baleng do kini kiwi pat kini ki nong tho wala kitip Yesus Kristus kacing kha Yesus Kristus em kimwat kini pat kiwat Yesus Kristus. Katakin ke bapelong iki kiri ustad basisha. Katakin ke bapelong iki kiri ustad basisha. Kiri ustad katkum uble. Kiri ustad katkum uble. Hanika senam kebanuan. Setang arti oleh tiang la yoi usnam batumai. Hatu ngakwa ban bu ke challenge ya pi banget. Hani ke balang. Bagata ka challenge kalong hatu pin IT la chong ka ching em ko chong pi. How nu sna mo banwan. Ban tip shu ya Yesus Kristus. Hatu pin IT la chong ka ching em ko chong pi. Ban wat shu ya Yesus Kristus. Ban wat shu Yesus Kristus. Manayai wat manang syam ya Yesus Kristus. Tu boleh gurku ini tin ke bakendian. Tu pendam hati cintuai.